Ey, bana nesile bala oldun koy. Ey, bargılatçı. Ulan şunda ey. Ay çok. Çayda canım. Ay ben çarçap gelmiş. Kurbularım koy vermeyin. Kızım uyda жалғыз. Hangi oturak болып gelip şaşıp bilmedim de. Kandaysın canım? Ay ne? Çayın gelme bile. Nan alıp koysan da koy böyle ya. Bunu ne degan tasırkan? 4 günde geldim. Çay yok. Dağıla su içerim böyle ya. Turtum cığı tuysun ya. Üyüm batman beter. Bakma kızı. Balamdın gibi tesin kara. Balamdın gibi tesin kara. Balamdın gibi tesin kara çakmak. Aldırdım saladık balanı. Dumu. Gereği yok mu balanın? Yok o yeter. Basçı. Verirsin şundaylar var. Oy ama bir kuş. Ece sağız mı? Çıkmasın da olsa bir klas mı? Yüzü ettiğin yaksan yok kaldı mı? Cemil aydan dedi. Жап-жаш эле бала экенсиң го иштебейсиңби өзүң? Жок жырмаса. Тажат дей ушундай эмес чымшы. Здравствуйте. Алло. Yok, anlamayın. Эмне эле кайра чалып атасың? Айтпадымбы мен? Курсам ишин болбосунчу, пожалуйста. Тажат дей ушул кечке чалат дей кечке. Мен курсам мен не иши бар айтсам? Иши берем. Çay geldi. Baldarga giyim alış gerek bu. Sık уже. Ayakta giyim. Men ne aytып атам, sen ne aytып атасың? Көчөгө айтпадым беле, кредитти жабыш керек деп. Акча сурабайсың андан көрө. Сура! Ападан сурабайсыңбы? Салам барыңыздарга. Биз болсо кайра эртең туруп эле мен съемкага жөнөдүм. Негизи эле акыркы күндөр съемкалар аябай катарынан көп болуп атат. Баарын бир бүтүрүш керек. Ошол барыңыздарга рахмат. Чоң кечээки видеого аябай сонун актив көрсөтүп атасыздар. Просмотр да жакшы кетти. Кылган ишиңди ушинтип бааласа дагы да кылгың келет экен да. Ошол да жакында ушундай тарбиялуу мааниси бар видеолордон чыгарып турабыз. Kulağına yedim. Betke çapmaktım da. Kulak. Böyle жеңем сөздө жана каналдар болуп чийилип кеткен ошондо. Як кылсаң, як кырсаң, жана бір пияңарсаң. Günden takmakçı edim. Жаман экенсиң эле. Калп эле съемкада эле чалып алдык, адапка да болду. Ох блин, жаман күлкүм келди. Жакшы бетиң кармап аткан. Sen montun kanı öyle cırp olasın. Oo, suyun atmayın. Menden öte apam cıması. Ay, zaman oldu.